Emo kwa ba me de afia amankwa tamaklo health tips wo bedwam dwumedie na o hwe no fi juoda de kosi fiada ye fa topics ba kwa na Dr. kwa boye bubu sa de amaye 5 minutes sabe abetimi atie bie na wakọ onuma so na wotwe mu waka ye ho a rabies ene ye di ho nkomo unte hwe kura no se wa mo mpan waboa no rabies pane ni bi no wakaw sa bonten se he wa mpa mu a sa nya ba unipadua mu a docs ye hwe nye disi eja wa emede wo ekọ na ansa na ba wukura no su no ban nyina no ebe te se aboa no ana kraman tie hwe hu yi ni tie sankomo yi dog ene so mo akwaba ye da se papa pa ne ye hwe signs and symptoms aboa na kasa rabies ne bi ba no so a ye hu nsunsan so wo ne so ana pache because be kasi ye wo isasu mienu two forms furious and paralytic form. Furious say aboa na ni so aye eja digidi because aggressive and a paralytic say aboa nim say ni so ye hye na afedie onko odaho untimi enkeka no ho okay enti de mama hu say bipa bia no so wo kraman na wo jamu a I say o kraman na wo jamu ano ne ye say no fast ni suban enti say bia ukofie onya to nka na o to say o kai ba de o ye hia no afede be draw no kraman no ampa on few o fe no krapa on few do dani kosi a on few eno no ye normally science and symptoms say hu sa bo bi ebe yare a say na ye ni pa so te no sa it happen on few ono a ediano ko ntimi ndi na eko na nim yare ni ko na nim na abo na fe de ontimi krapo ne enante operative paralytic oda obubu egu form ne enam na wo na nim so ebe ye memremre after de no wo de fe no Julie saliva after I come I never kwa won say to see efi na nim ba ono a ontimi en controlling na eno na ye paralytic form no apeti oda ono a keka no wo ye ne den na furious form ne de ne ni so ye jaja no eno sa no wo na ka onimo no apede no o tensiu apede wanga sasa no ohu se ka bia no ohu se house fly abo bi na wiem a onu ene movement ane object e move bia no odi echiri no pesa ko keka sa anyoma apede ma mo fie pesa ko keka money we ene che se abo ano oye nya de fe rabies ta we nyoma we nyina nyoma ebetimi ya bi asese but about we na egusi obo betina for man no mo dem aka se ampa se rabies ye nya ye situation whereby we mu see ya nkofo face say ye rabies na enye rabies to fa suku aboa na onku aboa and the signs and symptoms we na ye da eni ewo aboa amu temperature be ye ebe ko soro ne se mu ti be yo ya ne sa nyama ne de won asasa mutimi hu ba mo ni ye bi say no ena obebu se ampa eno ye de aka ne ye nipa de emboa de eba nipa mu a omoso nya the same nipa no ti be yo ya bebi e ka no apede o so be ye o ya apede wangasa so no wonam no wo wonum no be jojo apede de anukwa mpo se be di nsu de ma wa umpe so be no ye friend adrophobia se nsu umpe apede bebi a ehre ya light wo so umpe na wansa nipa no so ye friend hallucination wadrinje eye hostel staff bi ene na yebu se nipa nakasa eye put se kraman no dede ana edusa no no sa ne su etimi ya hyehyehye nti bebi na ye de eye toma na se eye chain atom se na omunye gidigidi na nipa pe de on so nsu to se fini nu ba ontimi ye no hwe we ye eye symptoms a yebu e woni pemu yambo china ye nto aso Dr. Benjamin Kisi Sasuna yene ni din komo na otwi mo boa yampa ntino so tie die 5 minutes hu se yanche ofredo go 0244867068 obejo so 0244867068 yare bia hawadwen yemfre no chna nkwa modin wo kwa kan ho le nto so yada se yemo akwa ba bia me Adom TV bedwam na uguso hwe no na mi hira wo pa wo se stations ne do so nso de Abibia na Adom TV na odi da ye ni som dodo amishia mo pa onye mo kese health tips no so we follow die ka kire onua bi owo nyemwa nkraman tichu na omkobo wo mo rabies mpane ni bi ne mo ye nyina ye ho ban emfiri rabies ho nya ka no ne ye hunu ne ntem eno ano no ese de ne kwa no ye mpene sa madaroma moma ye hye no so endpoint homeopathic clinic adaroma nto ene de sankomo no ebrewo ti say yare be na hawo ene endpoint nkasa me kasa sisi mema no nko check prostate no research say de ma ye check ye no fu mo hwe no
mema no so prostate no hwɛ sɛ bibia yɛ kama